uhereye iburasirazuba ishyiramo abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ije kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Turaba twicaye takuwa tunaketi. Mini Dante Gerard arayimusenga. Ndugu Gerard atambuza ombi. Winuganirire buri wese, twirukanye abademo baje kure y'iteraniro, imyuka mibi turayirukanye ngije kure yacu, maze imbaraga z'Imana zize zitugandagaza hagati, maze zitubere umurinzi, maze abamarayika bawe baze bagote impande enye z'iki gisenge twicayemo. Umwuka w'Imana agendagende muri asambure, ufate umugaragu wawe, ufate abateranye, twumve imvugo yo mu ijuru, maze data twese tuganirize. Abanyantege nke bari hagati muri twe ndagusabye kugira ngo ubambike imbaraga, abari gutekereza ibyo mu rugo bahe guhanga amaso ku gicaniro, twumve iby'Imana yaturarije, ngwino ugaragare hagati yacu, umwuka wera tugote mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Jye na mwene data tubasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mimi ndugu tunasema katika Yesu Kristo. Nagira ngo basabe Kwa nataka niwaombe abantu bari hagati yacu batari babatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu watu Kristo. wenye hawajabatizwa katika Yesu Kristo kwa katikati yetu, Bashire ukuboko hejuru turebe. wainue mkono juu. Batari babatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Wenye Kristo. hawajabatizwa Kugira cyane uzamure Yesu cyane. Kristo, mupandishe mikono sana. Okay. Ababatijwe Wenye walibatiziwa bazamure, wapandishe. Imana ibahungishe. Mungu awabariki. Impamvu mbivuze Juu na sababu nasema mwihangane. musubiri. Ari igihe turya ibyo kurya, Kuna wakati tunakula chakula, akaba warya ibiryo byoroshye, tunakula chakula nyepesi, akaba n'igihe urya ibikomeye, na wakati tunakula vile chakula nguvu, ariko byose bikitwa ibyo kurya. lakini yote inaitwa chakula. Ariko hano nta mushyitsi uhari, Lakini hapa hakuna mgeni. n'utari wabatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Wengine Kristo, bado hawajabatizwa ndani ya jina la Yesu Kristo. Uwiteka Imana zi yuko ashobora byose, Bwana Mungu najua naweza yote. kuko arigisha akagenda akora hose. Anafundisha nenda nagusa popote. Rero ntabwo ariko bizaharanira muzaza mujyana Kwa amagufa, vile vitashinda, kuna wakati mtakuwa na mifupa. ntawufata ariko Imana yanjye twariye Ukiye amagufa. ukisema tulikula mifupa, Imana rero ntabwo tuzahora mu buryo byoroshye, tutashinda mu chakula igihe tuzabona nyepesi. n'amagufa, Kuna wakati tutakula na mifupa. igufa raryo rarihekenya, Mifupa naona ipekee. kugira ngo umanze uvanemo akantu kari imbere Tuona kala kitu kenye kimbele. bita umushokoro, Ndio inaita nyama ariko mshokoro. umushokoro nawo ugira akamaro. Mshokoro inakuwa na mafaa. Imana yacu ibaha umugisha Mungu wetu mu awabariki izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Naho ubundi ejo twari turi hano, Jana tulikuwa hapa. numva ijambo ry'Imana bagwara cyane Sikia ibiti. neno la Mungu nasema kujigani matumaini. Ngo iyo igiti gitemwe Muti kikatiwa kirongera kikagira ute, inaongeza nafanya nini? kigashibuka. Inaota mara tena. Naho uyu munsi rati Siku ya leo sasa tugiye kuganira ijambo rivuga ngo tazungumza neno linalosema eti abafite ikaramu bandike, wenye kuna bike waandike urukuta rw'umwanzi ukuta wa ibilisi rwarasenywe. ilibomoka. Niryo jambo tugiye kuganira hamwe. Ile neno tazungumza pamoja. Urukuta rw'umwanzi Ukuta wa ibilisi rwarasenywe. ilibomolewa. Nshatse kuvuga iki? Nataka kusema nini? Ibi bintu twahawe, Hivi vitu tulipewa, ibi bintu twabahawe, hivi vitu tulipewa, twabihawe bikomotse ku mbabazi, tulipewa vikitoka kwa neema, byaturutse ku buntu. vilitoka kwa Kandi ibi bintu twahawe tena vitu tulipewa, ntabwo ari buri muntu wese wabihawe, sio kila yote alipewa, ahubwo biva mu gutoranya. bali vinatoka kwa kuchaguliwa. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Katika jina la Mfalme Yesu Tugiye Kristo. kuganira amagambo avuga Tazungumza ngo maneno yanasema urukuta rw'umwanzi rwarasenywe. ukuta wa ibilisi ilibomolewa. Buryo umwanzi we ntabwo yifuzaga Kumbe yuko ibilisi hakutaka ibi tubigeramo, hivi tuvifikie. ariko kuko Imana yacu ari umutunzi Lakini juu w'imbabazi, Mungu ni mwingi wa rehema. burya n'ahandi biva mu Kuna gutora. kwenye vinatoka
tubibonamo tunaviona ndani. imana yacu yambye icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. iki kintu wahawe rero Hii mushiki kitu wanjye tulipewa dada, mwene data ndugu, mushiki uri hano mgeni kwa hapa. nutarazi ngo muze kuba Mwenye amatatizo abatizwa katika jina la Yesu Kristo. ariko Lakini bitewe n'iryo jambo sababu ya hii neno, nayo mavuta ile mafuta agenda ugasigwa anaenda paka ugasobanukirwa unaweza kuelewa byabindi byahishwaga vile wenye vilifichwa au wenye busara. babandi bize za Wale kabiri wenye walijifunza. ariko wongewe kabaje mu muswa Lakini mimi kawa jema. Uwiteka akakubarura. Mungu uwo mwami wacu ntabwo icyubahiro wizera igikombe cya kristo icyo wagize ngo biva hehe Nawaza unatoka wapi? burya biva mu gutora Kumbe unatoka kwa kuchaguliwa. mwene data aradusomeye Ndugu atusomea adamu na eva Adamu na Hawa bari bari mu ngobyi walikuwa ndani ya Eden, bari bameze neza walikuwa vizuri, mbese barategekaga walikuwa na amuru, ibintu byose bakabiyobora vitu vyote wanaviongoza. ariko noneho Lakini sasa umuntu abura amavuta mtu arya anakosa mafuta siku gani? umuntu acibwa rya Anakatiwa siku gani? umuntu abivamo rya Mtu anatoka ndani siku gani? umuntu ananirwa rya Anashindwa siku igihe gani? cyose Wakati yavuye ku iseta anatoka kwa ahadi. uwo adamu rero Yule naye Adamu na Hawa nuvuga ngo inyamaswa zarabubahaga mnyama alikuwa na watii, ibyo wayoboraga byose bya alikuwa anaongoza vyote, n'ubutaka bukabubaha na udongo unawatii. ariko igihe kigeze Lakini wakati kifo bamaze gucumura hagati yabo kati yao n'imana hababonetse urukuta siniri bato kujyana hanze sio kama tunaenda pamoja. uwari ufite ububasha Wana uwezo uwari ufite ububasha so nuko hagati ye katikati hababonetse urukuta unapatikana ukuta. imana yacu ntabwo icyubahiro Mungu wetu apewe sifa. adamu na eva Adamu na Hawa bagenda uko bashaka walikuwa wanataka vile wanataka, nuko bari bafite ububasha bwose walikuwa na uwezo adamu arafite ububasha bwo gutegeka ariko bamaze gucumura ya mavuta za mbaraga ile nguvu baba bakingwe bya bindi bagira wakatiwa muyale bayoboraga hagati yabo n'imana hababonetse urukuta unapatikana ukuta. ongera udusomere aho ngaho frere Ongeza tusomee pale ndugu. ongera usubiremo aho ngaho dusomere Pale kwenye tusomea. ibice bitatu Sura ya 3:24. basoma uwo murongo umwe gusa Ile mstari mmoja tu. nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. rekeraho Achia pale. tekereza Wazia batari bacumura bila wakati ntabwo babonye abantu bo kubatata bo kubarira wana watu wa kuadhibu. ariko bamaze gucumura Lakini wakiasi hagati yabo haboneka abantu bo kuzitira aho bita abakerubi wanaleta wakerubi. bigenze bite Inakuwa je? nibwo bamaze gucumura Walisha wasi. izina ry'ubutekera bw'icyubahiro Bwana Mungu lipewe sifa. adamu wa mbere rero Adamu wa kwanza sasa. burya yatuzaniye urupfu Mungu alituletea kifo. urupfu ruraye Kifo inakuja. ariko umuntu twagiriwe Lakini neema tulikuwa nayo. kugira ngo urusika rwite Ile rusenge ukuta ibomoke. ukugira ngo urukuta rw'umwanzi Ile rusenge ukuta wa ibilisi ibomoke. niko twagize umuntu Ambao tulikuwa na adamu wa kabiri tukamubona Adamu wa pili uwo tunamwona. adamu wa kabiri rero Adamu wa pili sasa. niwo mahoro yacu tumukomere amashyi noneho biragenda bite ariko imana idufashe Lakini Mungu atusaidie. murabyumva Tutasikiliza. murabyumva reka mbabwize ukuri Ndio kweli. urukuta rw'umwanzi Ukuta ya rwarasenywe kuolewa. urukuta rwari hagati yacu ibintu twahawe bene data bakuru Ndugu wapendwa, batwari twebwe bibagira nyangwa tuko wa kukataliwa. reka tubyumve neza Acha turamenya neza tusikie vizuri, tutatembea pamoja. nuvuga twebwe urukuta rwari rutuzitiye hagati yacu n'imana rwarasenywe kuko twabonye tuwita umuhuza izo twiteganya kwisoresha ibi turimo byari bifite ba nyirabyo Tuko ndani, vilikuwa na wenye navyo. hagati yacu harimo intera nuvuga twebwe cyari ikizira hagati yacu n'abisirayeli abisirayeli muvuga ngo ntabwo twaduhuye ariko kuko uwiteka yagutunze imbabazi urukuta rwawe rurasenywe n'umwanzi nuko natwe raza tuba tubonye umuhuza mumfashe bikaba amashyi kurushaho mushiki wanjye wateraniye umunsi mubyumve aho twavuye n'aho turi aha turi na harahacu aho ukuntu twagiriwe
tubihana ahubwo bitwabihawe tubiheshejwe n'umuhuza wacu ari w'amahoro yacu ari wa byiringiro wacu uwo mwemera sadaki uwo mwuga n'itangiriro ntabwo ugira n'iherezo ni wa arufa ni wa omega izagiteka bicuru mumfashe mubyumva mu minota mikeya ariko mbabwira ngo urukuta warasenya umwami Kubomolewa kutadhiri bomolewa. murabyumva tu Mutavisikia kabisa. mwana data tusomera igitabo Ndugu tusomee kitabu. ihute vuba bakora bene data Barikisha watoto wa ndugu na wadada Abefeso wa Efeso. ibice bibiri Sura ya 2 uhere ku murongo wa 11 ugeze kuri 14 ariko tubyumve gake gake ku mvugo urukuta rwasenye tusikire ukuta rw'umwami warasenye Tadhiri bomolewa. nuko ugiye kwibona we Kwenda kujiona. mwana wanjye nsanganiye mushiki wanjye agiye kwibona abona ari hano umuhungu umusore nta muyuda nta mugiriki nta muhutu nta mutwa twese turabana b'Imana twitegera kwicwaye reka twumve ubwo rukuta rw'umwami rwasenye havuze mu gifurere ko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'umuce ku mubiri bita abakebwe mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'Isirayeli muri abashyitsi ku masezerano n'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ye uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe abari kuba umwe yahinduye uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu n'udutandukanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abarememo umuntu mushya muri we ngo azane amahoro atyo. Amen. Imana yacu umugisha. Watakubariki. Bene data bakundwa. Wandugu wapendwa. Reka nongere mbabwire ngo Wachirambie. urukuta rw'umwanzi warasenye. Ilibomolewa. Twebwe bariyo. Sisi aliyekuwa huko. Ntabwo twari tuzi Imana yacu Tuliwa na Mungu yewe reka yewe nta n'ibyiringiro twari dufite ariko kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi arebera ati burya nabwo ni ubwoko byaba bivuze mugomba gutoramo niwe mahoro yanjye ayo mana so atavura arebera aragenda arafata mbese buriya bwoko bwaboneka ute kuko Uwiteka ari uwo mucunguzi aremera ajya hagati nubwo ageze aratwunga murabyumva byanze bikunze ariko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uwo nguwo rero abari amahara kubiye yabagize umwe ubwacu twari dufite iba ibukuyeho ibi dushizemo amahoro ibi tugize umwe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro reka nongere mubwire muri iki gitondo cy'uyu munsi ko urusika rw'umwanzi rwarasenyutse izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro mwami ni mwiza cyane mbega bene data bashiki Wana wa ndugu na dada zangu. mbega magana we mbega amamiliyoni we mbega abantu bahishwe bino se wowe watanze mbese biva hehe biva mu gutoranya izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro burya dufite ibanga baramenye yuko turi abanyacyubahiro baramenye yuko twari dukomeye igihe baraza kubona ko ibintu birahindutse izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro iki cyo wahawe mushiki wanjye nubwo wisuzugura kirahenze Iko damani. Imana yacu ntabwo icyubahiro umuntu ari mukure ryari Mtu anakuwa kabisa mtende matawi siku gani? umuntu ubudahangarwa bushira ryari Mtu kabisa nguvu zinamtoka kwa siku gani? ni igihe yamaze kubivamo Ni wakati na vitoka ndani. ariko Bibiliya iravuga Lakini Biblia inasema abari kure kwa mbali. nta byiringiro bafite nuko kuko umwana mutuzi Sasa cho Mungu ni mwingi wa nuko natwe aragenda nasi anaenda abayuda Wayahudi nukuvuga ngo
bangaga abanyamahanga. Ni kusema walikuwa wanachukia wa mataifa. Cyari kizira, Ilikuwa ni chukizo kugira ngo basangire, kusudi wachangie. ntabwo byari byoroshye. Havikuwa vyepesi. Ariko nta Myuda, Lakini hakuna Myahudi, nta Mugiriki, hakuna Mgiriki. ibyo byose umwami wacu yatubereye Mfalme alikuwa mkutanishi. izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Jina Bwana Mungu lipewe sifa. Ko numvise ijambo rivuze muri Efeso, Nilisikia linasema mu Efeso. byakozwe n'intumwa John, angalia Matendo ya Mitume. ntabwo twumve ko yavuze Pana hapo tupasikie. ibice 10:25. Sura ya 10 mstari wa 15. Reka twumve ko yavuze. Acha tusikie vile. Wenda gake kugira ngo umushyitsi wanjye na mwene data abashe kubisobanukirwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ariko kuri aya magambo, urukuta rw'Imana warasenywe. Walibomolewa. Wahageze 10 uhere ku murongo wa 25. 10 hadi mstari wa 25. Amen. Gake usome mirongo ibiri. Usome mstari 2 tu. Inde yego Sanganira yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bateraniye. ubahagaze aho ngaho urakomeza. Soma pale utaendelea. Uwo ni inde? Ni Petero. Ule ni nani? Ni Petro. Ahuye na Korneliyo. Anakutana na Kornelio. Ahuye nawe. Akutana naye. Korneliyo arapfuka mu ikubita. Anapiga magoti, anajipiga mbele. Byari ibintu bigoye. Ilikuwa vitu vinachoka. Byari ibintu bitasobanutse. Ilikuwa vitaeleweke. Cyari kizira. Ilikuwa ni chukizo. Ariko Petero. Lakini Petro aramubwira ati, anamwambia ati, kuko wa Petero mu muntu ule meze. Petro ni Mungu. Byari bigoye. Ilikuwa ni Arabati kumbura wizikubita imbere yanjye. Ahubwo umuntu nkanjye. kama mimi. Izina ry'Uwiteka Jina rihabwa Bwana Mungu lipewe sifa. abari amacakubiri Wengine kwa hawakutane. Imana yarabirunze Mungu iliwaumba. ibagira uwe Ikawafanya kw'amazayi wote. y'Efurayimu. Endelea chini ndugu. 26. 26. Ariko Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. komeza 27. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bateraniye. Arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera. Ariko ngewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. Uburekeye aho ngaho. Uwo ni Petero. Ule ni Petro sasa. Cyari kizira kigoye. Ilikuwa ni halali kabisa. Ariko kuko Imana Lakini kwa kuwa Mungu yabaye umuhuza. alikuwa mkutanishi. Petero yari aho ngaho. Petro alikuwa pale. Abayinjiye mu iyerekwa. Anaingia ndani ya maono. Abararirimba Imana iramutambagije. Anamtembeza. Abaramubwira ati bya bintu witaye igihumanya. Vile anaita chukizo. Imana ni nziza. Lakini Mungu ni Ni mwema. nziza. Ni mzuri. Imana turi nziza cyane. Yetu ni mwema sana. Baravuga ati ibyo ngibyo rata. Niba atangiye gusobanura aho wabigeze. Bakubwira n'icyo ndavuze ku ki? 29 unasema je? Nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe. Icyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe, none ndababaza icyo muntumiriye. Subira haruguru kuri 28. Rudia juu 28. Arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko. Ni ikizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko. Usudi Muyahudi ajiunge na kabila nyingine. Amugenderera. Cyangwa se ko amugenderera. Au amutembelee. Ariko ngewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira. Ariko Imana yaramubwiye yuko atagira Lakini Mungu umuntu yita alimwambia ikizira. kwamba asiwe Amen. mtu yeyote chukizo. Igihumanya. Cyangwa se igihumanya. Au mtu Komeza kwa rero. Cyatumye ntanga kuza ntumiwe, none ndababaza icyo muntumiriye. Korneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa kane uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga, magingo aya ariyo 9:00. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Korneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko
nuko tumiyopa tumire Simoni wahimwe Petero acumbitse kwa Simoni umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza uhuje, nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva Umwana yagutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku rutonde, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora iby'ikiranuka mwemera. Amen. Imana yacu Mungu wetu ntabwo irobanura ku rutonde. hachague kwa lembo. Wagize Imana ireba Nawaza Mungu anaangalia urefu. ese Imana wagize ireba Nawaza anaangalia msimamo. Nawaza wagize Imana ireba Nawaza Mungu anaangalia ufupi. Nawaza wagize Imana ireba Nawaza Mungu anaangalia mzungu. Nawaza Imana ireba mwirabura. Nawaza Mungu anaangalia mweusi. Imana yacu ntabwo irobanura ku Mungu rutonde. wetu hachague kwa ulembo. Nawaza wagize Imana Nawaza Mungu ireba akarere. anaangalia Ulaya. Uyu ni wa Munyamasisi, Huyu ni wa Masisi. uyu ni Munyarucu, Huyu ni wa Ruculo. uyu ni wa Karehe. Huyu ni wa Karehe. Oya, Hapana. Imana yacu ntabwo Mungu irobanura wetu ku hachague rutonde. kwa ulembo. Maze Imana irobanura ku rutonde Unawaza rw'umuhutu. kama Mungu achagua kwa ulembo hili Ese uyu ni Umututsi. ni Mutusi. Ese uyu ni Umutwa. Huyu ni Mumbuti. Oya, Hapana. Imana yacu Mungu wetu irobanura ku rutonde, ahubwo itoranya uko ishaka. anachagua kama vile nataka. Reka mbabwize ukuri, Acha niwaambie ukweli. urukuta rw'umwanzi rwarasenywe, Ukuta ya adui ilibomolewa. ariko kuko Imana yacu Lakini juu Mungu wetu yatubereye umuhuza. alikuwa mkutanishi. Amaraso y'agaciro, Damu ya damani. ayo maraso Ile ahetse, damu ya damani. ayo niyo Ile yatuhujije. ndiri tukutanisha. Abari kure, Ilikuwa mbali. abatari bazi Imana, Wengine kujua Mungu muumba. abandi basengaga Wengine byagombe, kwa naomba ryangombe. basengaga izindi mana, Wengine naabudu miungu yengine. abandi kumwaka utashe Wengine kama vile mwaki inapita. bakagenda kuragura, Wanaenda kupiga rabuni. abagendaga bagafata imasa bakabitabagura, Wakamata majosi, bagafata ibicuma wanakamata bagashyira mu rwagwa, wanatia pombe, bagafata umuheha wanakamata mkeye, bagacana no kuba wanakonga, babaze, juu wanachinja, bagafata imishito, wanakamata kabisa ile nyama. kwa sababu yahamagaye yatumiye, Unakutana mtu aniita watu kabisa, andika warafiki, kumbe yeye afite Imana ye yuko arufite. na miungu yake na abudu. Ikichimishije Nayo inifurahisha, nshobora kuzirya ko mfuna ntacyo zantwara, naweza kuzikula na hazitafanya kitu. baraziriye Tulizikula, ngiyo naziriye, tulizikula hako, ariko naziryaye, lakini sikujua ni ariko nini. wadutumiraga Lakini yeye yabaga kutualika kutuka alikuwa na siri yake. sinzi niba tukujya, Sisi kama tunatembea hari byinshi turya kuna mingi tunabona tunakula muri za oromati bare ya oromati ibi bimeze ukuntu, biko, ariko kuko Imana lakini juu Mungu bandira yaraturinda neza. Mungu anatujunga. Fata igituma Kamata kibuyu akakubitamo umuseke anapiga ama mkenye akabajugunya mu wabura, anasikia ndani ya moto. urabona umuseke Naona vile mtu akakira we anapokea nyiratuza yeye ni atuza karame kakanye karame bakagenda bagahamagara wanaenda nyiratu jina tu karame mukakanye naitika kaka mbega tushima Imana buhoro. Iyo Mana ntabwo twatuzi Imana nzima, ariko kuko ari umuhuza uzirika n'umwanzi warasenywe, nuko natwe tuba twigereyeyo. Imana yacu ntabwo icyubahiro kumufasha twishime. Abandi bakiringira utundi tumana, miungu yengine ugasanga unakutana afite udushumi, iko na ile mikaba, hari utuntu bita ngo ni impigi, unaitwa wanasema bigi, twabaga tumeze nk'uduti ariko twarapfumutse, njye nabo nazibonye, none bagacisha ku tudodo akatwizirikiraho. wanajifunga. Kumbuka ni umuhano, Kumbuka ni natwe ntabwo twatuzi Imana urema we, tunajua Mungu muumba. nanjye mugerageza kuraguza, Nami nilikuwa nakwenda hanyuma batigiye gushaka ibihugu byize, ngashaka cyo bitagira kudakubitwa n'umunyeshuri, abandi bagenda bashaka kutume umushokoro bawushyira mu misatsi, uruvuga ngo mwarimu ntacyo ari mu mubare, ariko babwira ngo twari kure y'amateka, ntabwo twari tuzi Imana urema, ubwo rusika mu mwari rwasenywe, rero utekera mu cyubahiro.
ntabwo twatuzi Imana yacu. Hatukujua Mungu wetu. Numubona yuko hagati yacu Amone kama katikati yetu. harimo urukuta. Kulikuwa kama ukuta. Umwami wacu ararusenya. Nuko basobanukiwe yuko ayo mahoro yawe. Imana Ni Mungu. ntabwo baza Hachague kwa urembo. yenda kurabana kuza. Hachague kwa urembo. Kama Kama mimi siko mrembo. ndi mubipe. Niko mbaya kabisa. Ariko kwa ikindi yakamagaye. Kwa nini aliniita? Nikamvana iwacu. Alitoa kwetu huko. Nikamvana yo mubagesera. Kule mwagesera. Nikamvana umwana w'Imana. Alifanya mtoto wa Mungu. Wa mwana umufashe. Tumushimire. Wenyewe unalala unabakia kaki. Anaanza kugenda. Na kuna wenyewe akafata gafu. wanatembea Akazungurutsa kabunga anazungurutsa nyumba. Lakini Mungu Mwami Imana tuyishima. wewe tunamshukuru kidogo. Imana yatugiriye Mungu neza. atutendee vizuri. Nta Imana itadukoreye. Tukutendea Umwami ule mfalme. niyo mahoro yacu. Amani yetu. Ahubwo tukagira amasezerano ati namukagira tuba ati mfite Imana. Niko na Mungu. Yego amasezerano izaturinda amajya n'amazi. Tunakwenda na kurudi. Ubushiki batamushimiye. Dada wetu nashukuru. Ejo muzajya abantu bati uko ibintu bimeze nabi. Ariko Imana niyo mahoro yacu. Yaturinda mushiki wacu. Nabo batwishimira. Izo ndibuke ndabikora. Ese iyo Mana twayishimite. Ule mmoja mshukuru je? Dore abana basore. Ona wa vijana. Bakagombye kuba bari mu bintu. Bagikuwa mu vitu vyengine. Ariko kuko Imana n'ubutunzi Ni mwingi wa rehema. n'abapaganira kupata Watuamini wanapana ubega basore neza we. Ona wa vijana walembo. Bakagira umugaga we. Abasore we. Bakagira umuganyari. Kwenda mkunjo. Ndashimiye Imana. Basore bacu we. Imana ibasiga amavuta. Sajya bindi. Najya bindi. Sijya bona abasore bacu. Naona Imana watatu. ibasiga. Mungu ndio kuwapaka. Na ya misatsi bayikuye. Na zile nywele zilizotoka sasa wana. N'ibindi bibakorere. Ibindi bibakorere. Abakobwa bacu we. Dore ni ajali Imana ibikore. Mungu amefanya. Yesu arashobora. Yesu waje ndio kweli. Wagize Yesu arafakuza. Atakuye umugeni. Bila kwa ndani ya harusi. Yaba. Ila banzi mutangure. Umufane w'umugeni. Irakwishira. Atafite umukanyani. Kunjo. Beki bategura shaka. Acha waandae kabisa. Ni winu wa Mungu. Huyu ni yule Imisatsi yagiraga. ndio kwa naye. Usiku nini? Unajua vile kwa Biva ku kidini. inatoka kwa nini? Kwa kuchaguliwa. Wewe toranije. Wewe chagua. Inamukoresha. Ikamutinga mabuta. Ambia kweli. Naambia kweli. Yagana muri kampani. Nafika ndani ya kazi. Kuja kumwangalia. Wanasema huyu mtu ni wa wapi? Kwa sasa different. Naona iko tofauti. Anatandukanye n'abana. Iko tofauti na wengine. Lakini mzazi Ndakima asili. Ndakima Yaduhaye atupatia ushuhuda. Imana itazibishaka. Kumbe Mungu anachagua vile nataka. Anasema tukusikia neno. Jabere kimasi na narize. Mimi Brekimas nilikuwa nilishajifunza niko na masomo yangu. Mukuru we Mkubwa yangu ntabwo yarize. alikuwa anajifunza. Ariko uko Imana mukanga. Nasikia vile Mungu nimeacha. Nakabona. Nenda kuona. Genda haya ku sika. Ndio ndani niacha. Sibuya bimeze bite. Nakabona konse na konse. Anaacha na niacha. Yeza nabatimana we. Sema sasa Ni gitangaza. kwa Aisha. Reka mabwira ngo Imana yacu byaduhaye. Bijya agaciro. Dufite amahoro. Dufite umunezero. Niyo mpamvu abisi baramudushaje batubure. Watatukosa. Imana yacu Mungu wetu awabariki. mwizira dima wacu Katika Yesu Kristo. Imana rero Mungu sasa itoranya kwishaka. anachagua vile anataka. Si amashuri. Si masomo. Si ukugira umuryango. Si uko na chama. Oya. Hapana. Reka mabwizo. Acha niambie ukweli. Yohana yari umwana w'umutambyi. alikuwa mtoto mkoani. Baryaga inyama. Alikuwa anakula nyama. Bari bameze neza. Alikuwa anakuwa vizuri. Kubera ikigo yagiriye. Kwa nini yeye alienda? Agatungwa n'umuhura. Anaenda kukula ule nani wa pori, asali ya pori. Yarakameye umwana w'umuhatari. Alikuwa ni nguvu mtoto wa ndani wa kuhani. Abatambyi
Hiyo. Wazazi ni brother. Unawaza ni imani yagendeka ibyo kurya. Wanapatia chakula. Bagahondo. Wanakula wanashiba kabisa. Wanataka kwa nibisema kufanya urushiru. Wanaweza kula kabisa. Fatana na jinsi. Kufuatana na jinsi. Ukasana ni ibyo nyine. Nakutana vile. Tukanywa n'ikimani duhaye. Yaruba n'abatambi. Akakweka Yohana. Agiye. Alienda. Agatungwa n'ibyo. Anaishi na chakula ya pori. Akabagiye mu ishyamba. Anaenda mu pori. Ari umwana je. Iwabo bakunywa agasigaza. Ariko kuko Imana itwara kwishamba. Ni ngombwa mukorere. Mu gihe gikwiriye. Wakati inastahili. Ziragitekera bitwaye. Jinabara Mungu rwose. Imana ngiye koresha Mungu. Mungu atakutumikisha mtu. Imushyira muri training. Anamutia ndani ya mazoezi. Iramaze kumuvanamo. Anaanza na mondo. Yabindi. Ikamuhereza isomo. Anapatia kabisa. Ikamutegura. Anamwandaa. Ayiga mana. Mana tunabichwa. Mungu atapewa sifa. Mushiki wanje. Dada yangu. Mwene data. Ndugu. Imani kwigisha n'ibindi. Mungu akufundisha vingine. Izira kwitekera bitwaye. Jina Bwana Mungu lipewe sifa. Hapo twakura amagambo. Akitoka kwa maneno haya eti. Basi amasara ageze ba. Masaa inapita. Urusika rw'umwanzi rwaraseye. Kuta ya adui ilibomolewa. Imana yacu ntiyabwiciwaye. Mungu atapewa sifa. Twebwe tutatuzi Imana. Sisi tulikuwa tunajua Mungu. Twebwe bari kure. Sisi tulikuwa mbali. Ibigeri bifite abanyirabyo. Tulikuwa na wenye navyo. Twari abanyamahanga. Mataifa huko. Ariko Imana. Lakini Mungu. Ibi yadutoranyije. Anatuchagua. Ibi twaje umwana usigiye. Izuri muri William Brona. Kandi twatugezeho. Nasi natufikia. Izira kwitekera bitwaye. Jina Bwana Mungu lipewe sifa. Bene data bakundwa. Wadugu wapendwa. Iyi si itungwa n'abantu benshi. Ulimwengu inaishi na watu wengi. None kubera ikibi. Sasa kwa nini hivi? Twe n'abakeya. Niko na wachache. Ni ngombwa. Ni lazima. Bibiri iravuga nuko umugeni n'ubundi arababukeye. Bi harusi watakuwa ni wachache. Ni bake cyane. Wachache sana. Niyo mpamvu. Ndio sababu. Imana turajya kwishaka. Mungu anachagua vile anataka. Iturajya kwishaka. Anachagua vile anataka. Izira twiteka gutubaye. Jina Bwana Mungu lipewe Ukumva sifa. abantu bamwaje bigira kwa Biblia. Watu wamoja wanaenda kujifunza masomo ya Biblia. Ariko Lakini mwafata ijambo. kamata Ibi kunari. nasema sasa hivi mbona si Ntabyo narinzi. mimi singevijua. Ntabyo narinzi. Mimi sijue sasa. Oh, frere mwene data. Ndugu, Dufite Imana nzima. tuko na Mungu aliye hai. Dufite Imana ikomeye. Tuko na Mungu mwenye nguvu. Izira twitekera Jina gutubaye. Bwana Mungu lipewe sifa. John we. John, Turebera aho ngaho. angalia pale. Aho waruri. Pale kwenye ulikuwa. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Aho ngaho 10. Pale Uhere ku murongo wa 40. mwanzie ku mstari wa 40. Kumve wavuze. Ginzi kunasema. Ibice 10 umurongo wa 40. Mstari wa 40. some mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byabo. Ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Umwizera wese Aliyemwamini yeyote. abahanuzi bamuhamije. Manabii walimshuhudia. Umwizera wese Aliyemwamini yeyote. byanze bikunze azababarirwa ibyaha. Atasamehewa. Murongo ine na kane avuze gutya. 44 mnasema je? Petero akivuga ibyo, Mwuka Wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera akaba abasutsweho. Uhagaze aho ngaho gato. Simama pale kidogo. Byari bigoye bikomeye cyane. Ilikuwa inachosha ni Abantu bose baratanga. watu wote wanashangaa. Yuko abanyamahanga nabo Kwa mataifa nao. nabo bamusutsweho Umwuka Nao Wera. wanaaminiwa na Ariko reka mbabwire mwa. Lakini acha niwaambie. Imana yatinabwira abantu kutoka. Nuko Imana ibidutumyeho natwe bitugeraho. Umwuka Wera atugeraho. Tuba dusobanukiwe agakiza. Tuba dusobanukiwe yuko Yesu Kristo ari umwami. Tuba dusobanukiwe yuko izina rya Yesu Kristo
Yesu Kristo. ari izina riruta andi mazina yose. Tusobanukirwa yuko Yesu Kristo ari we Mana yacu. Ndiye Mungu wetu. Biva ku kirata. Inatoka kwa nini? Biva Inatoka kwa kuchaguliwa. hepfo yavuze ku kintu. Chini kunasema je? kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baherako baramwinginga ngo amare iminsi. Amen. Tekereza. Wazia. Israeli. Yaza kuvuga umunyamahanga. Kada usikia mataifa. Yego nawe kuvuga bya bindi. Nani anasema vile vyake? Nawe kwaza kubona kuhanura. Anatabiri. Ese bano nabo. Hawa nao. Baravuga indimi z'iwacu. Wanasema lugha za kwetu. Bavuga kuri Imana ya Kristo. Wagera iyo ngiyo. Ukifika pale. Wagera mu Budage. Ukifika kule. Kwa France. Baza kubona kabona. Mwene Data Gerard. Nawe kuhanga ngibyo. Wagera mu Israeli. Baza kubona Rusi nawe. Arwanya na bya bindi. Nawe bati none. Nawe mahanga nabo. Bana kugira ati. Imana yacu. Batabana kutabwe. Mana yarakoze. None Amerika. Turimo kwiyamiriza. Umwami wadukuyeyo. Ufashe gukomera amashyi. Ndio sababu utabatizwa muri iryo zina. kama batizo vile jina Ntabwo urakizwa. haujaokolewa. Ni izina ritari Ni mazina. jina kuu ya majina yote. Yesu Kristo afite ibisingizo byinshi. Yiko na dufite ibihamya byinshi Yesu Kristo yuko ari Imana. Yesu Kristo ni Mungu. Dufite ibihamya byinshi. Na ushuhuda nyingi. Uhere mu itangiriro ukagera mu byahishuri. Yesu Kristo niwe Mana. Ndiye Mungu. Mwaramuzi yuko Yesu Kristo Unajua kama niwe Melkisedeki. ndiye Melkisedeki. Mwaramuzi yuko Yesu Kristo ari mu Yerusalemu. Mfalme wa Yerusalemu. Mwaramuzi yuko Yesu Kristo Yesu Kristo umubonera mu murimo. unampata ndani ya moto. Yesu Kristo wajya mu muyaga uramubona. Wajya ukienda mu nama ukamubona. Wajya mu bashumba ukamubona. Wajya mu bungeri ukamubona. Yesu Kristo niwe Mana yacu. Wako wagenda bareba mu nyugute. Yesu Kristo ukamubona ari Imana yacu. Unamuona ni Mungu wetu. Eko Mana yacu. Lakini Mungu Nawe warakoze. mfanye vizuri. Warakoze moya. Niyo mpamvu bitanera isoni. Bitagenda mfite fiye. Kugendana mfite umugabo. Umutambyi w'abagabo. N'umwami w'abami. N'umutambyi mukuru. N'umugaba w'ingabo. Kabisa ni mkuu wa majeshi. N'umurinzi. Ni mchungaji. Uri umurinzi uzikurinda. Ndabwo umwami we. Ni tutamushima. Hawezi mshukuru. Na hano twicaye. Hapa tunakaa. Ni watu zaje kwa mababa yake. Tuleta kwa mabawa yake. Aho yadukishije. Yagendaga tuyobora. Nibi nagenda bikora. Reka bakwisi kuri uyu munsi. Asubuhi ya leo. Urusika. Urukuta mu mwanzi. Warasenywe. Uko nawe wigereranyo. Yabigoye kugira ngo wigereranyo. Hari intebe yari hagati yacu. Ariko nyagamo yatawutsemo kabiri kugira ngo ikiganza wigereranyo. Kugira ngo muri gato wigereranyo. Izo mitaka ya Musa. Mufashe muri itora gishikira umwami. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibagira neza.